Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, бародари азиз, апа ва модарое ки тамошо мекунед. Абиякасай Толибов ҳамаи шуморо хушомадид мегем. Бародари азиз, имрӯз 22 феврали соли 2025. Бозам як соати дига дар эфир ҳастем. Аз нархи навои билет шуморо бохабар мекунем. Чӣ хеле ки ваъда додагӣ ҳастем, бародари азиз, ҳар бега эфир мекунем, гап мезанем ки нархи навои билет чӣ хел шидисай. Ва бародари азиз, нафаре ки дар эфир иштирок карда наметавонанд, баъд аз эфир тамошо мекунанд. Номере ки дар рӯи экран дидесен, охираш 5497. дар ҳамин номеро мо WhatsApp ҳастай. Шумо метавонед саволотона дар WhatsApp нависед ва метавонед билет харидорӣ кунед. Ба тамоми рӯи дунё, бародари азиз, билет ҳаст бо нархи дастрас, билетҳои электронӣ. Ба дили пур метавонед муроҷиат кунед, билет харидорӣ кунед. Аз соати 7 саҳар то соати 11 шаба дар ин вақт мо кор мекунем, бародари азиз. Вақти корӣ ҳастай, выходной нест, ҳар рӯз кор ҳастай. Марамат кунед, муроҷиат кунед. Ба тамоми рӯи дунё, бозам такрор шавад, билет дорем, метавонед муроҷиат кунед ба дили пур. хоб, марамат кунед, рӯи ин эфир, бародари азиз, ҳавол ҷавоб кунем. Нарх навои билета шумода гап занем ки дар рӯзи 22 феврал нарх наво чӣ хел шидисай. Марамат, бародари азиз. Фарух Насриддинов, ва алейкум салом. Екатеринбург, душанбе. Кадом рӯз аст, бародар? Рӯзша нависен, числоша нависен. Савола ки додем, пурра карда нависен, бародари азиз. Марамат. хоб, баъд бародари азиз, вақте ки дохили эфир мешен, ҳатман як дона лайкотона бигзорем, бародаро. Дастгирӣ кунед, якдонагӣ лайкора бимонед. Марамат, савол ҷавоб мешавад. Саволотона нависем, бародаро. Душанбе, Жуковский, 9 марта, 31500 рублей мешавад. Екатеринбург, Душанбе, 3 март. ҳоз як дақиқа, бародар. Екатеринбург, Душанбе, 3 март. Так, 3 март, Екатеринбург, Душанбе. Сеюми марта, бародари азиз, 17,000 рубл мешавад. 4 марта 16,000 рублей ҳастай. Екатеринбург ба Душанбера. Исмоил Нуралиев, моҳи марта билети арзон мешавад. Буша зарани раҳмат. Ака Исмоилҷон, шояд шавад, шояд қимат шавад, бародар. Под вопрос ай. мо 100% гуфта наметавонем ки арзон мешавад ё ки бародарҷон 100% гуфта намешавад, хато ҳастад. Муҳиддин Шарипов, салом Толибов, бародар, ма лайка задем. Ҳазор раҳмат, бародарҷон. Бародарҷони азиз, даромаден, ҳам як дона лайка бимонед, хоҳиш мекунем, ҳамчун бародарона дастгирӣ кунед. Ҳами эфир даромаден, бародари азиз. Эфира ма ростига ба ҳамин хотири шумо эфира сар метем ки дуруен чахчах кунем. Масалан, шумо бинед ки мо ҳаминҷа ҳастем, кор кардесем, бародаро. Эфирда бироем, саволотона ҷавоб гардонем, рӯ парӯшем, мақсад гап занем, эфир кунем. Ман эфира ба хотири шумо сар метем, бародари азиз, ки суҳбат кунем, чахчах кунем, нархора гап занем, вазъията бигем шумода чӣ хел аст, чӣ гап шидиса, ҳамаша. Барои ҳамин даромадем, бародари азиз, дастгирӣ кунед, як дона лайкора бимонед.
бо морам кӯшиш мекунем эфирора бисёртар кунем, бисёртар шумо қатъи связ буроем, напрямой гап занем. Шамшод алейкум салом. 20 март Питер ба Душанбе. хоб Питер ба Душанбе. 20 март бародари азиз, 20 марта Санкт Петербург Душанбе. 22200 рубл мешад. 20 марта Санкт Петербург Душанбе. 21 марта 21500 рубли мешад бародар. агар ҳамин нархҳо маъқултон бошад, маромад паспортотона бародари азиз дар WhatsApp мо равон кунед. Так. 28 феврал Қорғонтепа ба Москва. Так, Қорғонтепа ба Москва. 28 феврал. Бухтар ба Шереметова. бародари азиз, ай Бухтар ба Шереметова 28 февралда 28400 рублей мешад. 28400 рубл. яъне ки омадана дар назар дорем. Так, дальше мехонем. Мустафои Муҳоҷир, Душанбе Новосибирск, 25 феврал. Душанбе Новосибирск, 25 феврал. хоб Душанбе Новосибирск, 25 феврал. бародарҷон 25 февралда рейс надорад, 26 февралда ҳастай. Так, 40800 рубл мешад. 40800 рублей. Душанбе Новосибирск, багаж қатъияи ҳамаш ҳаста бардар. ака 27 феврал Дамадед клуб чанд сума? оз бардарҷон. Так. Дамадедов клуб 27-28. феврал Дамадедов клуб 14000 рублей бардар. 28 февралдам 14000 рублей. 26 февралдам бардарҷон 14000 рублей. 14000 рублей. салом алейкум бародар. барои билета харидан шумо сурати загранпаспортона рӯй мекунед. ана сумша да картада перевод мекунед. тамомо билети шуморо афорд мекунед. суратша мепартонед дар WhatsApp. хоб ина маромад кунем бародари азиз. саволотона навистан гирен, дастгириам фаромӯш накунед. як таята лайкорам бизанед. Умар Каттахонов, ва алейкум салом. Муҳоҷиро омад. тай бародаро омади моҳи мубораки Рамазона ба ҳаматон муборак шавад. саломат бошед бародарҷон, шумо да муборак шавад. Фарҳод Самиев Саимов
Питер душанбе 2 март. Питер душанбе 2 март. Так, Питер душанбе. Дими марда 22,000 рублей бародарҷон. Санкт-Петербург баъд шанбера 22,000 рублей мешавад. Так, я рейси дига дорад. Somon Air ҳастай 21,900 рубл. Ҳам 100 рубл разница кадесан бардар. Так, Собир Воҳидов ака 31 марта билет чанд сум Жуковский душанбе. Хоб, Жуковский душанбе 31 март. 31 март Жуковский душанбе 17,000 рубл мешавад бародарҷон. 17,000 рублей мешавад. Нурулло ва алейкум салом. 15 март чанд сум пешакӣ раҳмат. Екатеринбург душанбе. Екатеринбург душанбе 15 март. ҳозир мебинем бардар. Екатеринбург душанбе 15 март. 15 март Екатеринбург душанбе. Якта рейсиш 17,000 рублей бардар. Уралский. Якта рейса рӯзи 15 да. Somon Air ҳастай баъд 16 март мешавад. Somon Air камтар қиматтар аст бардар. Маромад кин бардар. Авиакасса да Москва бардаро электронный билет фақат тавассути ҳами WhatsApp мешавад. WhatsApp да ки рӯи кардем сурати паспортона мегирем, да ҳами WhatsApp рӯи мекунем. О, бародар 100% ба дили пура ака. Ижа бародар присидистай. Амра бародари азиз да WhatsApp ҷавоб додистем. Маромад кинем бародари ҷоно. Дуромаден лайкотона бигузорин. Саволотона нависан гирен. Тез ҳаминҷа хондисем, ҳамара ҷавоб мегардонем. Хуршеда ва алейкум салом. 18 марда Айхуҷанд ба Питер чанд пул ака пешакӣ раҳмат. Саломат бошед. Айхуҷанд ба Питер 18 март. Ба Питер 18 март. Хоб, Хуҷанд Санкт-Петербург 18 март. ҳаждаҳуми марда неста апаҷон 19 март мешавад. Нархаш 25,000 рублей. 19 марда мешавад. Ёров Маҳмадшо Дамаде душанбе 10 март. Хуб, Дамадедов душанбе 10 март.
дамаде душанбе 10 март бародар 17700 рублей мешавад нархи билет. Лео, валейкум салом. Душанбе Жуковский 10 июн агар дар назар дошта бошен, ҳозирашда чия? Ҳозирашда июнда нестем бародар. Моҳи июнда ҳозир бародаро қимата билет ҳам бошад, қимата ай 20000 боло аст. Шумо ҳозир моҳҳои июну чиза ҳозир барвақти баъд моҳи июнда чӣ накунед? Раҷаби Саид, алейкум салом. Раҳмат ака, шумо созен хубен? Хуш омаден. Дастгирӣ кунем бародаро. Акай Саид, хуш омаден бародар. Азо раҳмат барои нафарое ки лайк мондесен. Аллакай 12 дона лайк шидай. Бародарҷоно бимонед, нафарое ки нав омадесен, аввал лайкотона бигузорен. Саволотона нависен. Ҳамҷа тез хондесем очират катем. Қосимҷон, валейкум салом. Ба 10 марта чансма Жуковский Самарқанд ва Бухоро. Жуковский Самарқанд ва Бухоро. Самарқанд ба 10 марта. Так, 10 марта Жуковский Самарқанд. Бародари азиз, ай Жуковский Самарқанд рейс надорад. Бухоро. Бухороро ҳам нест ай Жуковский ба 10 марта бародар. Ай дига аэропортҳо ҳастай, Вунуку ҳастай, дига ҷо ҳастай ба Самарқанд ёки ба дига чизора аз дига аэропортҳо ҳастай. Ай Жуковский нестай. Жуковский ба Ташкента мешавад бародари. Моҳи июнда бародарҷон ози я бародар моҳи июнда пурсидай, моҳи июнда нестай. Шамшод, валейкум салом. 25 феврал Питер Душанбе. Хуб, Питер Душанбе 25 феврал. 25 феврал Санкт-Петербург Душанбе. Бародари азиз. Так. Санкт-Петербург Душанбе 25 феврал. Бародари азиз, будроин дастгирӣ кунед. Меҳмон бошен, подписатсия кунед. Дар ҳамин канал эфир мешавад ҳар мега. Хуб, рӯзи 25 феврал Уралский авиакомпания бародар Санкт-Петербург Душанбе 23000 рублей нархиш. Уралский авиакомпания сай 23000 рублей. Баъд 26 февралда арзонтар астай. Мешавад 22000 рублей мешавад бародар. خب واتساپ جواب میتیم برادر عزیز. الو. سلام علیکم. و علیکم سلام. اکا طالب سازی تینجی؟ شگر همه شما سازی نکن. اکا طالب جان همین تو 9 اپریل یا ببینیم. کجا را ببینیم اکا؟ موز اپریل قیمت های؟ ای شرمت چرا بخته؟ چندمی اپریل گفتین اکا؟ 9. روزی ماهی اپریل در قیمت بلیط اکا 28200 روبل. 28200 حاضرش اکا.
28 алло Аммо. Айс рафтан охи айс ин тарафи Россия рафтан фурӯхтан. ака бале хуб ягон савол дигар надоред ака Саломат бош. майли шумо бардори азиз вақте ки занг мезанед саволотон бошад тез тез саволотон атиен хел занг мезанен як савол метиен меистен гӯш карда вақт меравад бардорҷоно иҷа авиакас аст иҷа мақсад кор аст 300 кас дига менависад агар ягон сахт бирасад бахшиш лекин ҳамин занг занед дарав саволотон атиен савол набошад тамом тем боле ки дар эфир ҳастем баъди эфир занг занем бо нақстаре бардорам хуб салом ака созен қирғонтепа шереметова 25 чансма алейкум салом бардорҷон раҳмат шумо созен ака 25 так Шереметова Бухтар 25 феврал Шереметова Бухтар 13900 рублей мешавад бардор 27 да сайт 12000 рубл мешавад Шереметова Бухтар 28 да 12000 рубл якми марда 11000 рубл мешавад Шереметова ба Бухтара касере ки ҳамин нархҳо устраивад мекунад марамад муроҷиат кунед 10-11 март Екатеринбург душанбе 10-11 март Екатеринбург душанбе хуб 10 март Екатеринбург душанбе балаҷон 10 марда нестай 11 марда мешавад билет 17000 рублей Екатеринбург душанбе 10 мардам ҳаст бардар 19000 рубл 19000 рублей нархш хуб 25-26 феврал Москва душанбе чанд пул раҳмат ҳоз як дақиқа бардар ку бинем 25-26 феврал 25-26 феврал хуб 25 феврал да Москва душанбе бардарҷон 14300 ай бардар Уралский ҳастай 14300 26 феврал бошад 26 феврал 13000 рублей бардар 13000 рублей нархи билет Москва душанбе Маҳмад Азизов Тоҷикистон Челябинск апрела 10 бардар ай киҷо ай душанбе ба Челябинск ё ки ай Хуҷанд ба Челябинск барои чӣ иҷа Хуҷанда мепарад душанбера мепарад бардар Тоҷикистон хел савол камтар хатое шумо ё душанбе нависен ё Хуҷанд нависен Дилмурод валейкум салом раҳмат бардар шумо созен хубен хуш омадӣ бародари азиз лайка намонда бошӣ як дона лайка бигзор так Фариду нависад салом алейкум ака Питер душанбе 23 феврал алейкум салом бародарҷон 23 ки бошад пага мешавад так Питер душанбе 23 феврал пагада мешавад бардар ҳозир
23 феврала 22,000 рублай нархи билет. Уралский ҳаста якта рейс бародар. Баъд Somon Air ҳастай. Somon Air қиматараи 22,900. 22,800. 22,800 Somon Air бародар. 22,800. Сафарали Маҳмудов Казан ба Душанбе 20 то 25 март чанд ай? Казан ба Душанбе. Ҳоз бинем бародар. 20 то 25 март. Так. Казан, Душанбе. Казан, Душанбе то 25 марта. خب برادر عزیز کازان شنبه 15,600 рублей ارزون شده. امی 20 تا 25 اگر نگاه کنیم نرخنامه‌اش همین خواهد. Ёров Жуковский Душанбе 10 марта бинен додарам. Саломат бошин. Хоб Жуковский Душанбе 10 марта. Жуковский Душанбе 10 марта бардаҷон 14,300 рублей. Мирзокарим ва алейкум салом. Жуковский Душанбе 10 то 13 раҳмат пешакӣ март. 10 то 13 хоб бардар ҳози. Так 10 11 бардарҷон 12 так 10 11 12 14,300 мешавад. 14,300. خب 13 марта бошад 14,000 рублей. ба Жуковский ба Душанбе. Меликзода 5 март Питер Душанбе. 5 март. 5 март бардаҷон 22,000 рублей. Уралский ҳастай. Рейси Уралский авиакомпания 22,000 рублей. рӯзи 5 март Санкт-Петербург ба Душанбе раванд. 1 апрел Душанбе Жуковский Ёбон Тиҷи. 1 апрел Душанбе Жуковский. Так Душанбе Жуковский 31,500 рублей бародар. Душанбе Жуковский 1 апрел. Саймиддинзода ва алейкум салом. Казан Душанбе арзон нашида 3 апрел. Казан Душанбе 3 апрел. Ҳоз бинем ки бародар. Казан Душанбе 3 апрел 17,000 рублей. Брат 25 март Москва Душанбе чанд пул? 25 март Москва Душанбе бародар. 25 март Москва Душанбе 15,000 рублей бародар. 15,000 рублей нархи билет.
азизов, душанбе челябинск, 10 апрел. Душанбе челябинск, 10 апрел. 10 апрел бародар 24000 рублей. Душанбе ба Челябинска. Нархша мехай. Салом алейкум. 27 март Амадедов клуб чанда. Алейкум салом. 27 март. Дамадедов куляб. 27 март. 27 март бародарҷон 16000 рублей Дамадедов клуб. Муслим ва алейкум салом. шери нар обод бошӣ, сарбаланд бошӣ, братишка гуфта. ҳазор раҳмат бародарҷон барои суханои хубтон, барои дастгириётон. бародарои азиз, марҳамат, саволотона нависен, дастгирӣ кинен, эфира поделиться кинен, меҳмон бошен, подписаться кинен. апаи азиз, модарои азиз, шумоам ки тамошо мекунед, хуш омадед. марҳамат кинен, билет дар кор бошад, ба тамоми рӯи дунё ҳастед. Пиров саломат бошӣ, нависаи бародар. Аллоҳ нигаҳбонат бошад дар корот баро. Раҳмат бародари азиз, худованд шуморо нигаҳбон бошад. Саломат бошӣ. Баҳрулло ва алейкум салом. Душанбе Минвод санаи 1 март мегуфтем. Пешакӣ раҳмат. Душанбе Минвод оз мегем бародар. Душанбе минеральная вода 1 март. Так, 1 март Душанбе Минвод. Бародари азиз, 1 март оз як дақиқа. Минеральная вода. шаби 1 мешавад, ба саҳари 2 марта мешавад. Душанбе минеральная вода. Так, нархи билет ҳозир мегем бародар. Нархша гап мезанем. Нархаш 39300 рублей мешавад бародар. 39300 рублей. Раҳмиддин, ҳазор раҳмат бародарҷон. ҳазор раҳмат. 13 лайка биги мегӯяд. Зинда бошен. марҳамат кинем бародари азиз, ҳаволатона нависен. саволоро ҳамаро хондем. билетҳои арзон тарафи Тоҷикистон рафтан 1 марта вариант мешавад. Шереметова Бухтар ҳастед бародари азиз. касе ки раҳакияй 11000 рубл 1 марта. 11100 бардар, 11100 рубл. 1 март билет тарафи Тоҷикистон нархи арзон 11100 рублей бардар. Метавонед харидорӣ кинед. масъал чем нисбат ба Ташкенту Самарқанду дигар ҷо мегирам бардар билети арзон гуфта. ҳами Бухтари хумонам арзон аст бардар. 11100 1 марта метавонем бигирем. багаж дорад, 20 кило багаж дорад. Салом, 3 март Душанбе Москва. Алейкум салом бародар. Душанбе Москва 3 март. март. Так. 3 марта 25800 рублей Душанбе Внуково мешавад. Душанбе Внуково ҳам хел нархи арзонш ҳамин аст. раҳмиддин бародар, зинда бошен. раҳмат барои лайк.
хоб ина марҳамат кунед бардоро. Так. Гунука душанбе 12800 рубл бардоро, якми марда 12800 ҳам хел нархҳои арзон ҳастанд. Маҳмадалӣ валейкум салом. Ака Москва якми март аэропорти Жуковский душанбе чанд сум? Жуковский душанбе якми марда бардар ҳозир гап мезанем. Жуковский душанбе якми марда бародари азиз 13000 рублай. Уралский авиакомпания ҳастай. Рейсои ами саҳараш арзонай 850 ҳастай. Ба я рейси дигаш 1130 ҳастай. ҳамун рейсаш арзон ҳастай. Душанбе Екатеринбург чанд пул? 27-28 феврал. Душанбе Екатеринбург 27. Так, Душанбе Екатеринбург 27. 28 феврал. Хуб, ҳозир як дақиқа барда 27 феврал дар Душанбе Екатеринбург. Так. Так. Бистафтуми апрел 38300 рублей барда. Ана 28-да бошад. 28-да бо қиматарай 44300 рублей бардаҷон. Душанбе Екатеринбург нархшам хеле аст. Салом алейкум салом. 20 март Жуковский ба Хуҷанд чанд сум? Жуковский Хуҷанд 20 март. Так, бардаҷон 20 март 16700 рублей. Жуковский ба Хуҷанда. Раҳмат ака, саломат бошен. Салом алейкум салом. Санкт-Петербург чанд сум? Мирзо Шарифҷон 5 март Санкт-Петербург. Санкт-Петербург Қурғонтепа бародарҷон рейс нестай. Ё душанбе мегирен ё Хуҷанд. Қурғонтепа рейс намепарад, рейс надорад бардаро. Кулоб буд, пеш вақт буд, кулобам рейсоша гирифтагиан ай Санкт-Петербург. ҳозир фақат душанбе ҳастай ё ки Хуҷанд бардаро. ай Санкт-Петербург. Баъд вариантҳои Жуковский буд бардори азиз. Жуковский ба Кулоб буд, ҳозир рейсош нестай. Ака намедонем кай вастанавид мешавад, кай рейсоша мемонад. ҳозирашда рейсош гирифтагиан. Рейсҳои Внукова Хуҷанд буд бардоро. Иёрам гирифтагиан ай Внукова Хуҷанд дига напаридестай. ҳозир кай вастанавид мешавад, чӣ хел мешавад, ҳозир номаълумай. Агар ки рейсош чӣ шид, масалан чӣ мегӯянд,
парвоз карданаш шурӯъ кард, бо мо шуморо хабар мекунем. али абдуҳамидзода ва алайкум салом. Сози хуби ака, раҳмат бародар шумо. соз 27 феврал Домодедов клуба бинен ку. хоб мебинем бародар. 27 феврал Домодедов клуб. бародарҷон 14 000 рублай Домодедов клуб соати 10 шабда мепарад. 25 феврал дар чи душанбе Екатеринбург. 25 феврал душанбе Екатеринбург. бародари азиз 40500 рублей мешавад. 40500 рублей. Так. Так, иҷора дидисам. Душанбе Екатеринбург. Так, 4500. Так, ози рейсои чиз дорад, Somon Air дорад бародарҷон. Somon Air шам бинем. Душанбе Екатеринбург. рейсои Somon Air дорад. ози иношам гапа мезанем бардар. бародарҷоно бумонен, лайкҳоро бумонен. лайкҳози нав кам хистестай дастгирӣ кунем. Так. рейсои Somon Air ҳаст бародарҷон, арзонтар ҳастай. душанбе Екатеринбург 38600 рублей бардар. 38600 мешавад. душанбе Екатеринбург. хеле рейсо ҳастай. марамат кунен, маъқул бошад, муроҷиат кунен. Раҳимхон Шерматзода 7 июл чанд сум Москва клуб. ҳозир наромадай бардар. моҳи июн нархнома нестай. шумо сабр кунен бародари азиз, мерояд. салом ака, Жуковский ба Ӯзбекистон чанд сум пешакӣ? раҳмат. алайкум салом бародарҷон. ин саволи хутон хато астай. Жуковский ба Ӯзбекистон. хеле савол. як бор дигар фикр кунен ҳамин саволтона киҷошно туғрия бардар. як бор дигар шумо да шанс. ҳамин савол як бор фикр кунен киҷошно туғрия, баъд айсар нависем. Ризо Олимов ва алайкум салом. Шереметова Бухтар 27 апрел. Шереметова Бухтар 27 апрел. апрел. бародарҷон 27 апрел рейс нест, 28 апрел астай. 27100 рублей мешавад. бародари азиз савола метиҳен, хушрӯ нависен, пурра карда нависен. яхе бародар саволои аҷоиб метиҳан, меган савола метиҳан, мақсад чун айму саволтиишо маълум астае ки мисол билетам харидорӣ намекунанд. яхелеш мега ака билети Тоҷикистон Россия чанд шид? анака биёву бигӣ бародаро. ира чӣ мефаҳмем билети Тоҷикистон Россия? ба ҳамин хотир камтар подробно нависем. кадом шаҳр, кадом число, ки ҷо мерем бародари азиз. ай ки ҷо мерем. ҳазор намуд раҳе, ҳазор намуд шаҳре, ҳазор намуд воситаи чие ки шумо мерем бародаро. саволотона пурра карда, хушрӯ карда нависем. ин хеле ай пеши хутон ҳарчи дар сартон фикр омад хелам намешавад бародаро. Шерхон Ғуломов салом бародарҷон, сози хубӣ. раҳмат ака, худоро шукр. сози ака хубӣ.
саломатит хубе бардар. Фарҳод Муҳаммадмуродов, Санкт-Петербург, душанбе 29 март. Хуб, ҳози як дақиқа бардар. Санкт-Петербург, душанбе 29 март. Марта, Санкт-Петербург, душанбе 24200 рублей. 24200 мешавад бардарҷон. Али Абдулҳамидзода, 1000 амал бардарҷон барои суханои нектон. Миннатдорем нафарое ки мефаҳмед, бардори азиз. Нафарое ки мефаҳмед, дастгирии нағз мекунед. Ман кӯшиш мекунам, бардори азиз. Чӣ мегӯям? Чанд қа чизе аз дастам меояд, кадесем. Хеле ки то чене мефаҳмидагимона ҳамуша гап задесем. Чене медонистагимон чизе ки аз дастмон омадеса кадесем, бардори азиз. Карочи акаҷон, илтимос рӯзи 12 март, душанбе рейси прямой боша. Мирзо Шарифҷон, Қуръан. 12 март, душанбе прямой рейс бошад. Бардарҷон, 12 март агар душанбера Уралский авиакомпания нависен, Жуковский душанбе мешавад, рейс ҳастай. Нархеш бардар, нархеш 14000 рубл. Жуковский душанбе прямой рейс 12 март. Резо Олимов, саломат бошем бародарҷон. Бардори азиз, ина эфирмонам 1 соат мешавад қариб. 10 минут дига тақрибан мешинем. Марама саволотуна тез нависан гирен. 1 соат ами эфирда вақт ҷидо кардагем ҳар бега. 1 соата ҷанбаст кинем, баъд дар WhatsApp мешем. Дар WhatsApp муроҷиат кинед. Я марҳамат. Так. Салом алейкум. Алейкум салом. Билети Сочи душанбе 1-3 март. Хуб. Сочи. Так, Сочи душанбе 1-3 март. Як нафари дига, як одами дига, бардори азиз, агар 1 дона лайк мона 20 дона мешавад. Аммо як нафаре ки намондай, бардори азиз, агар бумонӣ 20 дона лайк мешавад, беҳтарин мешавад. Хуб, Сочи ба душанбера бардар 1 март рейс нестай, 2 март мешавад 19400 рубл. Прямой рейс аз Сочи ба душанбера. Баъд 3 мартам рейс надорад бардар. Нарша гаптон задем. Ҷавлон, Красноярск ба Ташкента 27 феврал. Хуб. Красноярск ба Ташкент 27 феврал. Так. Озяда хабарла. Красноярск ба Ташкент 27 феврал. Бардарҷон, варианти бе багаж ҳозир мебинем.
феврал. خب варианти б багаж бардаҷон 8900 рубл, багаж қатӣ мешавад 10300 рублей, 23 кило багаж қатӣ. Красноярск ба Ташкент 27 феврала. Санкт-Петербург бошад 12 март прямой бошад акаҷон. Прямой бошад акаҷон. Санкт-Петербург. Нафаҳмидем бародарҷон, саволтона нафаҳмидем рости гап. Фарҳод Қосимов, алейкум салом. Брат, билета чанд моҳ пеш харида мешавад Жуковский клуб. Бародари азиз, Жуковский клуб рейс надорад, нестай рейсиш. Баъд билета метавонед 2 моҳ пешакӣ бихаред, 3 моҳ пешакӣ мешавад харида. билетҳои фақат ки ба возвратдор бихарем бародари азиз. Даи 2 моҳ чӣ гап хабар мешавад, худованд худаш медонад. Барои ҳамин агар 2-3 моҳ пешакӣ хариданӣ бошед, лучши билетҳое бихарем ки возврат дошта бошад. Яке ягон кору борто мерояд, ягон чӣ мерояд, возвратиш када бишавад. билетҳо ҳар хел мешаванд бародаро. Дорад ба возврат, дорад бе возврат. лекин то 2-3 моҳ пешакиро харида мешавад. Билет метавонем пешакӣ бихарем. даже то 3, баъзе ҳолатҳое мешавад то 4-5 моҳ, ҳатто ним сола метавонем пешакӣ билета бихарем. фарқ надорад бародаро. кае ки шумо дар маъқул ҳастед, ҳамон рӯза метавонем билетона бихарем. амина, ассалому алейкум ака. душанбе Жуковский охирои феврала чанд сомон ва кӯдаки 5 сола билети чанд сом мешавад? Алейкум салом апаҷон, хуш омадед. душанбе Жуковский охирои феврал. ҳозир ман нархша бинам. апаи азиз, охирои феврал бошад 37000 рублай. душанбе ба Жуковскийра. кӯдак бошад уралский авиакомпания ҳастай, ай 70% боло мегирад. 70-75 ҳамихел мегирад. ай 2 сола то 11 солара. раҳмат акаҷон, чӣ ба нест аз Жуковский клуб? маҳкаме ки клуб? Не, клуб маҳкам нест бародар. Просто рейс ай Жуковский намепарад. ай Домодедов ҳастай. Домодедов клуб ҳастай бародарҷон. Жуковский рейсош ё сокращение шидагия бародар, ё ки намедонем сабаби чӣ ҳастае ки масалан хел. агар рейсош ҳуй шавад, чӣ шавад, бо мо шуморо хабар мекунем бародаро. Санкт-Петербург клуб буд, ина намепарад бародаро. Санкт-Петербург клуб рейс буд, ина нестай. ё ки Жуковский клуб рейс буд, ишам нестай. Внукова Хуҷанд рейс буд, ирам нестай бародаро. Сомон эйр ай Внукова ба Душанбе мепарид, ишам напаридестай рейсош. масад ҳозираш наам хелай. ами рейсое ки буд ҳозир нестай. Сафарбек, валейкум салом. то охири моҳа Казан Душанбе чанд сум мешавад? то охири моҳа барда кадом моҳ? феврала дар назар дорем бародар. феврала ки дар назар дошта бошед, то охири моҳа. так, то охири моҳа 12800 рублей мешавад бародар. ҳамин моҳи феврала дар назар дорем. бародарҷонои азиз, ина саволои ҳаматона хондем. эфирам 55 минут шид.
эфира ҷамъбаст мекунем. Бардори азиз, дальше дар WhatsApp мешем. Марама дар WhatsApp муроҷиат кунед. касе даки акиҷои бакиҷои билет дар кора муроҷиат кунед. Ба тамоми рӯи дунё ҳаст билет, метавонед харидорӣ кунед. хуб ҷа бародар дигар нависта. Салом алейкум созем брат. Алейкум салом. Раҳмат ака, шумо соз. Новосибирск душанбе 27 феврал соати чанд? 26 феврал соати чанд регистратсия? Так, ҳозир инам саволи бародарро бинем, баъд тамом бародаро. 26 феврал Новосибирск, бародарҷон, дута рейса, якаш 9 саат регистратсия сар мешавад, якаш соати 12:45 рӯзона. Дута рейс аст. Довуд Сабуров, билети душанбе Сочи кадом числода бародарҷон? Числошам нависем. Инам хе бародари азиз, ирӯзашда нархи наво ҳамихе буд. Раҳмат ки дар омаден, дастгирӣ карден, подписатсия мекунен, лайк мемонен, комментария менависен. ҳазор раҳмат, миннатдор ҳастем. Марамат бардора дар WhatsApp бо муроҷиат кунед то соати 11 шаба. Худованд нигаҳбонтон то эфирои оянда. Хай, пага кӯшиш мекунем ки бо бурӯи ин бардора нархи навои билета шумода гап занем.